Kada se pomene srpsko ratno vazduhoplovstvo, gotovo svima prvo na pamet padne jedan avion, MiG-29. Više od 3 decenije upravo je ovaj lovac predstavljao osnovu zaštite vazdušnog prostora Srbije. Preživeo je ratove, sankcije, nedostatak rezervnih delova, remont i modernizaciju. Za mnogi pilote on nije samo avion, već simbol jedne epohe. Ali danas se postavlja pitanje koje će u narednim godinama biti jedno od najvažnijih za srpsku vojnu avijaciju. Šta će biti sa MiG-29 nakon 2026. godine? Da li odlazi u penziju? Da li će ostati u službi još nekoliko godina? Ili će zajedno sa Rafalima leteti tokom prelaznog perioda? Da bismo odgovorili na to pitanje, moramo pogledati celu sliku. Kako je Srbija uopšte stigla do današnje flote? Nakon raspada Jugoslavije i NATO bombardovanja 1999. godine, broj operativnih MiG-29 bio je veoma mali. Tokom narednih godina država je ulagala u remont i produženje životnog veka postojećih aviona, a zatim su stigli i dodatni primjerci iz Rusije i Belorusije. Time je obnovljena sposobnost zaštite vazdušnog prostora. Međutim, bez obzira na modernizacije, osnovna konstrukcija ovih aviona potiče iz 80. godina prošlog veka. To znači da postoji granica koliko dugo platforma može ostati potpuno konkurentna. Šta je modernizacija zapravo donela? Često se kaže da su srpski MiG-29 modernizovani, ali šta to zaista znači? Modernizacija nije napravila potpuno novi avion, ona je unapredila određene segmente, navigaciju, komunikacione sisteme, pojedine elemente avionike, mogućnost upotrebe savremenijeg naoružanja, produženje resursa. Drugim rečima, cilj nije bio da MiG-29 postane avion 5. generacije, cilj je bio da ostane operativan dovoljno dugo da Srbija može planski da pređe na novu platformu. Zašto je ipak potrebna zamena? Ovde dolazimo do suštine. Problem nije samo starost aviona, mnogo veći problem predstavlja logistika. Od početka rata u Ukrajini nabavka rezervnih delova za rusku vojnu tehniku postala je znatno komplikovanija. Pored toga, održavanje starih lovaca svake godine postaje skuplje. Svaki sat leta zahteva veliki broj radnih sati tehničkog osoblja. Motori imaju ograničen resurs, elektronika zastareva, a pojedine komponente više se ne proizvode u količinama kao nekada. Zbog toga mnoge države koje su koristile MiG-29 danas prelaze na novije platforme. Rafale menja planove Srbije. Najveća promjena dogodila se 2024. godine. Srbija je potpisala ugovor o kupovini 12 francuskih Rafala, 9 jednoseda i 3 dvoseda u poslu vrednom oko 2,7 milijardi evra. Prema javno objavljenim informacijama, isporuke se očekuju između 2028. i 2029. godine, a ne 2026. ili 2027. Ovo je veoma važna činjenica, to znači da MiG-29 neće biti zamenjen preko noći. Naprotiv, postoji period od nekoliko godina tokom kojeg Srbija i dalje mora da održava postojeću flotu sposobnim za izvršavanje zadataka. Zašto MiG-29 neće odmah nestati? U javnosti se često može čuti stižu Rafali, MiG odlazi, ali stvarnost je mnogo složenija. Kada nove eskadrila stignu u neku državu, potrebno je obučiti pilote, obučiti tehničare, izgraditi logistiku, pripremiti rezervne delove, izgraditi ili prilagoditi hangare, uspostaviti nove procedure održavanja. To traje godinama. Upravo zato mnoge države određeni period koriste i stare i nove avione paralelno. Takva tranzicija smatra se normalnom u savremenim vazduhoplovstvima. Može li MiG-29 dobiti još jednu modernizaciju? To je pitanje koje često postavljaju ljubitelji vojne avijacije. Tehnički gledano, određena unapređenja su moguća, ali treba postaviti drugo pitanje. Da li se isplate? Svaka ozbiljna modernizacija zahtevala bi novu avioniku, novi radar, integraciju novog naoružanja, testiranja, sertifikaciju. Troškovi takvog projekta lako mogu postati veoma veliki. Ako država već ulaže milijarde evra u potpuno novu platformu, logično je da najveći deo budućih investicija bude usmeren upravo ka toj platformi. Šta će biti sa postojećim avionima? Zvanična odluka o njihovoj konačnoj sudbini nije objavljena, međutim, na osnovu načina na koji druge države rešavaju ovakve tranzicije, postoji nekoliko realnih mogućnosti. Prva je postepeno povlačenje iz prve linije, druga je zadržavanje manjeg broja aviona za obuku ili rezervu, treća mogućnost jeste korišćenje pojedinih letelica kao izvora rezervnih delova kako bi ostatak flote ostao operativan do završetka tranzicije. Sve ove opcije viđene su u mnogim vazduhoplovstvima širom sveta.
Da li će Srbija prodati MiG-29? Posle potpisivanja ugovora za Rafale pojavile su se brojne spekulacije da će Srbija prodati ili pokloniti svoje MiG-29. Međutim, Ministarstvo odbrane je tada javno saopštilo da će modernizovani MiG-29 i dalje imati važnu ulogu u odbrani zemlje u doglednoj budućnosti i odbacilo tvrdnje da će biti ustupljeni drugim državama. To pokazuje da u ovom trenutku ne postoji zvanično potvrđen plan njihove prodaje. Šta MiG-29 znači za pilote? Tehnika se može zameniti, iskustvo ne može. Piloti koji godinama lete na MiG-29 predstavljaju jedno od najvećih bogatstava ratnog vazduhoplovstva. Njihovo iskustvo biće od ključnog značaja tokom prelaska na Rafal. U mnogim državama upravo iskusni piloti postaju prvi instruktori na novom tipu aviona. Zbog toga, kraj jedne platforme često predstavlja početak potpuno nove generacije vazduhoplovstva. Da li MiG-29 odlazi u zaključku? Jednog dana, gotovo sigurno, ali neće nestati preko noći. Srbija se nalazi u tranzicionom periodu između sovjetske i zapadne generacije borbenih aviona. Do dolaska svih Rafala, MiG-29 ostaje ključni deo zaštite vazdušnog prostora. A kada poslednji srpski MiG jednog dana bude poleteo na svoj završni let, neće otići samo jedan avion. Završit će se jedno poglavlje istorije ratnog vazduhoplovstva Srbije koje traje više od 30 godina. Posle njega počinje novo doba u kojem će glavnu ulogu preuzeti Rafal. Ali legenda MiG-29, bez obzira na to, kada bude povučena iz operativne upotrebe, zauvek će ostaviti jedan od najprepoznatljivijih simbola srpske vojne avijacije. Za još videa poput ovih ili vesti o vojsci i nabavkama, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i zapratite nas.